पाव मिरेप तरामाथोइना लंबा तौनरिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की मिखल पामदबा थौदोक खरा थोकपा नतना अयाम्बा मफमदा शांति ओइना चथरी कियांगई की पोलिंग स्टेशन अमदा ईवीएम थुगाइख्रे सीआरपीएफ ना नोंगमई कापथोरकपदगी बोट थादबा लेपख्रे बीजेपी की मिरेपता सोइदना मियामना बोट पिरकनी हाइबगी थाजबा लई हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मीटिंग ताबिरिबसिंगबु लुचिंगबिना तरामना ओक्चरी होजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरी इलेक्शन की मिरेप तरामाथोइना लंबा तौनरिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की मिखल पामदबा थौदोक खरा थोकपा नतना अयाम्बा मफमदा शांति ओइना चथरी कियांगई की पोलिंग स्टेशन अमदा मियोय खरना ईवीएम थुगाइनबा होटनबगी थौदोकता पोलिंग स्टेशन अदुबु ngakselliba सीआरपीएफ पर्सनल सिंगना नोंगमई कापथोरकपदगी बोट थादनबा लेपखी नुंगतिलगी पुंग 2 फावदा चादा यांखैनिथोई की चांगदा बोट थादनखी सेक्यूरिटी की अकनब चेक्शन थौरांग मखादा ngasi अयुक पुंग 8 की मंगोइनना पोलिंग स्टेशन सिंगदा लाकनादुना मखोई मखोई की अपाम्बा मिरेप सिंगदा बोट पीनबा क्यूदा लेपनखी ईसीआई की पौताक मतुंग इना अयुक की पुंग 8 ताबदगी नुंगथिल की पुंग 3 फावबा बोट थादनबा मतम पीख्रबसु पोलिंग स्टेशन खरददी ईवीएम सेमदोक सेमजिन तौबना मरम ओइरगा मतम चाना बोट थादबा हौनखिदे ngasi ayuk pung 13 kun lom tarakpa matamda कियांगई मुस्लिम की पोलिंग स्टेशन 6/10 कियांगई हाई स्कूल मद्रासादा पोलिंग स्टेशन अदुबु ngakselliba सीआरपीएफ की पर्सनल सिंगना नुपी वोटर सिंगना बोट थादबा लाकपा मतमदा मसा सोकना चेक तौबा यावना मतम थिंता हनबगी वोटर सिंगी मरकता साउनारकपदगी इरांग थोखी इरांग अदुगी मरकता मियोय खरना पोलिंग स्टेशन अदुगी ईवीएम थुगाइबगा लोइनना पूनबा होटनबदा सीआरपीएफ की पर्सनल सिंगना नोंगमई राउंड खरा कापथोरकपदगी इरांग थोखी चैरक अदुदसु तोंगान तोंगानबा पार्टी अनिगी वर्कर सिंग खतना चैनबगी थौदोकता मियोय तरु अशोक अपन नंगदुना बासिकोंग पीएचसी दा लाइकनखी अंड्रो केंद्र की पोलिंग स्टेशन 7/38 बीजेपी की वर्कर सिंगना आईएनसी की एजेंट सिंग पोलिंग स्टेशन दा फमहनदनबा होटनबगी थौदोकता चरांगनबा थोखी थौदोक अदुदा एक्स प्रधान अचौ यावना राजेन अमदी निमाई कौबा मियोय अहुम अशोक अपन नंगखी केंद्र अदुमकी पोलिंग स्टेशन 7/40 नोंगपो कैथल मानबी अमसुंग 7/39 दा आईएनसी की एजेंट सिंग बीजेपी की एजेंट सिंगना तांथोरकपदगी चरांगनबा थोखी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की केंद्र ओइरिबा हाइंगांग केंद्र की पोलिंग स्टेशन 2/23 लैरेंजाउ हाई स्कूल दा बीपी पेट ओपन ओइना पुथोकलगा बीजेपी दा बोट थादा हनबगी थबक चथरे हाइबदगी इरांग थोखी कांग्रेस की वर्कर नि हाइबा पी शरद चंद्र कौबा मियोय अमना थिंगलुबदा मफम अदुदा ड्यूटी तारंबा पुलिस पर्सनल ना फुबदगी अशोक अपन नंखी हाइरी केंद्र अदुमकी पोलिंग स्टेशन 2/26 असु कांग्रेस अमसुंग बीजेपी की वर्कर सिंगी मरकता उंखटनबगी थौदोक थोखी मयांग इम्फाल बेंगुन की पोलिंग स्टेशन 23/22 दसु ईवीएम यादबदगी मतम सांगना बोट थादबा लेपखी मदुदा वोटर सिंगना इरांग हौरकपदगी चरांगनबा थोखी खुदकता पुलिस कांगुना इरांग अदु लाक्सिनखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना ngasi दुंगतिल पुंग अमगा मखाई खरा हेनबा फावबदा चादा यांखैनि थोगी चांगदा बोट थादनखी डिस्ट्रिक्ट असिदा थोक अनिंगदबा थौदोक अमता थोकबा लेते यामना इंगना चिकना बोट थादनखी कोइना चटपा टॉम टीवी ना फंगबा रिपोर्ट की मतुंग इनदी अयाम्बा पोलिंग स्टेशन सिंगी मनाक नकबा सिंगदा कांग्रेस बीजेपी एनईआईडीपी सीपीआई अमदी इंडिपेंडेंट मिरेप आरके सोमरेंद्र एलायंस काइको की पोलिंग स्टेशन सिंग साबत थेंगनरखी पोलिंग स्टेशन की मनुंग सिंग मिरेप तरामाथोइना लंबा तौनरबसु मिरेप मंगागी एजेंट सिंग नतना अतोपा कैंडिडेट सिंग की एजेंट सिंग फमनखिदे कांग्रेस बीजेपी एनईआईडीपी की ओइना मखोइबु सौगटपा मियोय सिंगना वोटर सिंगदा लुपा 200 दगी 100 फावबा यनखी अमरोमदा था असिगी 13 पांगथोखिबा अहानबा तांककी आउटर की मिखलदा मियोय खरना नमहादुना नियोंगी वांगमदा बोट थादबा अमदी बुट कैप्चर तौबगी थोंग चथखी हाइबगीदमक ngasi तोंगान तोंगानबा पोलिंग स्टेशन 13 दा रिपोल तौबगा लोइनना बोट हन्ना थादनखी ngasi रिपोल अदुदा यावखिबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की पोलिंग स्टेशन खरदा
EVM semdok chamjin taunaba hotnabada matam khara thengthana bot thada nakhiba natana thoganingdaba thokdok thokhiba leite. Manipur ki Governor Dr. Nasma Heptulasu State asida voter list sanbaga loinana ngasi Sagolban Kendra gi manung challiba TZ Higher Secondary polling station da bot thadaki bot thadaba loiraga thoklaklaga mahakna paumi singda wafam kaya phongdoki. शिफ्ट हो जाते हैं एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, तो अपना वोट वहाँ लेके जाए. They should not waste their vote because that's very important. I feel very happy. I feel always very happy to cast my vote because I feel that I have participated in the nation building and forming a strong government. That more women candidates should be there. I've been fighting since I started voting that there should be more women. And after the Beijing declaration, I was the one who made a statement in the parliament that at least 33% representation of women should be there. But I'm sorry, that is only 8.5% representation of women is there by all political parties. They should create an atmosphere where more women come into decision making positions. जो शिफ्ट हो जाते हैं एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, तो अपना वोट वहाँ लेके जाए. They should not waste their vote because that's very important. I feel very happy. I feel always very happy to cast my vote because I feel that I have participated in the nation building and forming a strong government. At more Chief Minister N. Biren ngasi pung 8:10 taba matamda Hangang Kendra gi Luang Sangbam da leiba polling station number 2/16 Shrivan High School da bot thadaki BJP lengak na atenba matam gi manungda lamdam asigi miyam gi damak yaifana ba paikhatliba thorang sing asi miyam na mayek seng na khangi maram aduna miyam na soidana BJP gi mirepta bot pirakani haibagi thajaba lei haiki. Chief Minister na bot thada bat lakhiba aduda mahaki loinabi hiainusu doinarakhi. Actually, democracy, it is the strength of the democracy, and we are trying to serve the nation, we are serving the nation through Narendra Modi ji, and the coming back of Narendra Modi ji as Prime Minister again is very important for the country. Say that it is a part of democracy, whatever we say it, whatever we speak, whatever we criticize during the campaign, but now today is the very important day, and I requested all the peoples to come out and cast their vote, valuable vote, in their own choice. Ngasi ayuk pung 8 tagi thadaba hokhiba Inner Manipur Parliamentary Constituency mikhal asida BJP gi mirep oriba Dr. R.K. Ranjan mahaki vote Kongba Student Club ta hangba polling number 5/37 Kongba na daibam leikai polling station da thadaki. Bot thadaram laba matung paumi singa unaba amada Dr. R.K. Ranjana Bharata Narendra Modi amuk halakhigani ani suba tam gi oina Modi na Prime Minister oina halakna bagidamak Manipur dagi su Modi da BJP na MP khudol tamgani mikhanda mai paklabadi ahan bada Development for All haiba mityeng da thabak taunaba honagani Manipur asi SAARC amadi Asian leibak singi marakta leiba mafam amani Ek is policy lakpaga loinana lamdam asida leiriba resourcing amadi Telen leiraba nahasing asi mafam chana amadi ningthina sijanaduna setmit londa ahongba purakba amadi nupi singi yaifa thorang paikhatpa na chingba ahanba mityeng oigani haiki. Shri Narendra Modi se amukka na Prime Minister oigani aduga Manipur dasu aikoi soidana praja singna nungsibiraga ibu Inner Manipur Parliamentary Constituency gi wana thabi gani aduga Shri Narendra Modi na second term gi Prime Minister obisda Manipur praja gi khudol oina ai yaujagani akhoi gi Narendra Modi Prime Minister na Act East policy olokpaga loina na Manipur gi resource human resource wagera bio resource wagera cultural and sports resource wagera punamak ase economic zone ani sigi langdai da leibani na koina akhoi gi growing youth sing se masi phajana harness torga tem torga koigi world gi any sense ta participate to ngamba loinana koigi senthok lambi se masi masana masabu thabak sujaraga aduga make in Manipur gi
proud and brightness amaga loina aikogi naharol singse fully and heavily engaged torkanda afaba samaj ma strong nation ama adugi saruk yabada Manipur sina pioneering oina yaugani haibase aigi ahanba step ni paugi marak thana atenba break amatang logzari Advanced Coaching Institute Nagamapal Lamabam Laikai near Rims Road opposite Koirenge Auto Parking. Science stream the Council of Higher Secondary Education Manipur Loba class 12 ki parikha da 3rd position Yumnam Devsit, 9th position Akoijam Badal Singh, 9th position Konika Nomaitem, 10th position Asem Korunganba, 10th position Laistam Iboba Maitai, 15th position Haubam Arvind Singh Amadi, 17th position da Sagolsem Biki Singh ne. Arts stream da Anisaba position Takraba Takhil Sangbam Sunaya Devi, 3rd position Yangkom Gunchenba, 4th position Texan Zem Singh, 5th position Moirangthem Loya Ngamba, 7th position SS Obed Kharam, 8th position Takhilamam Ores Meitei. Separated boys and girls hostel. Well, this is true. No matter where we're at and how busy we were, we may not get the time to spend the whole day together, but a time always brings us together when we are dining, especially when gathered around such divinely crafted amenities. lamjingba nidhi limited ki members singda akaknaba matam kharakak ki oina khudongchaba sing pizari khudongchaba sing adudi saving account hangbada chada lupa taruk ki interest pizagani fixed deposit amadi recurring deposit ki oina chada lupa taragani thoi makhai interest pizagani daily deposit ki oina su chada lupa taragani thoi makhai interest pizagani karigumba members singna business loan personal loan natraga mortgage loan laubiragadi sada lupa taragani pandagi lupa kungi apik pasendoi haibadi reducing rate ta loan lobiba yagani akaknaba matam khara khaki oiba khudongchaba sing asi lobiranaba members singda ningsingjari masiga loina loina na kanagumba member oidriba singna member oibinaba aikhoigi office ta lengsin birau amadi akupa marol sing tanabiu aikhoigi address lamjingba nidhi limited near Nityananda Mandir Nagamapal Rims Road Imphal West mobile 9366857001 email lamjingbanidhi@gmail.com website www.lamjingbanidhilimited.com Water Revolution by Lamjingba Group Kangla Packaged Drinking Water, a unit of Lamjingba Group na Manipur gi miyoi khudingmak haksang fana na da yektana lehenabagi pandamda miyoi bagi thawai ni hairiba afaba ising phanghananaba hotnajari liter kun gi jar asi subscriber khudingmak ki yumthong khudingda phanghananaba hotnajari taru tananba mahausadagi thokjarakpa ising loduna sizinari ising asida kanaraba mineral hapchinduna matam sigi khwaidagi faraba khusu khulaina process tawduna pack tawjari sterilize तौरबा इसिंग पात्र सिंग दा हपजरी सब्सक्राइबर ओइबगी खुदोंग चाबा सिंग अदुदी अदोंगी युम फावबा इसिंग असि थिंजरकनी रजिस्ट्रेशन हेक तौबिबदा इसिंग थन्ना यावरबा जार अमा पिजगनी था अमदा 30 जर्स 600 liters pizagani tha amagi subscription fee lupa chani yankhai khaktani chahi amagi lobiba matamda tha anigi subscription free da pizagani subscription type tha amagi lupa chani yankhai tha taruki lupa lising amaga chamnga tha ahum gi lupa chatre yankhai chahi gi oina lupa lising ahum contact tobiu 8257888737 email lamjingbakanglawwater@gmail.com Manipur has different kind of talents. Laiba talent mayamasi uthok janabi damakta asauba platform ama pijari. Any kind of talent can participate in this mega talent show. break ki matungda mayam bo amuka hanna taramna okchari makha taba paw amuka na pizari NEITP ki mirep RK Anand ngasi ayuk pung 9 taramdaida Nauria Pakhang Lakpa Kendragi polling station number 21/18 regular English high school Hainau Khungnembida bot thadaki bot thadarba matung paumi singa unaba amada RK Anand na Manipur na India da pulnuraba matung chahi humbudara asida chaukhatkani
नुंगाई याइफगनी हाइना मियामना खलंबा अदुगी ओना तैनाबदा हौजिक लैरिबा लमदम असिगी मियामना CAB APSPA अमदी अतै इशू सिंह थेंगननबगीदमक NEIDP दा बोट पिबियु हाइकी I will threaten tawi to ba in myam am lakse yeng bio ba cap thangde ngasi congress na dugi law of on asylum ge ke myam la myam se ngasi the behind is the philosophy I tell ngasi waklo di ultimately moi gi bigger designs this I tell moi waklo moi na pandari to fit the one of the koi si ma no si are koi da ta di khan do se waklo se reflect to ba dai ngasi myam se lak bank na aina Hamzaning was last. NEIDP is ready to take on the mainland India. NEIDP say, Chauri Hariba, MP Messinga, Mehariba, Yano powerful Hariba lobby. India mainland, Jojo State, MP Miam, they will say, we are prepared. NEIDP prepared as a resistant party, aggressive party winner. INC की मिरेप ओरिबा ओइनाम नवकेश्वर की होम पोलिंग ओरिबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की निंगथौकोंग ममांग खा लेकाई एडेड LP स्कूल 26/34 पोलिंग स्टेशन दा बोट थदकी ओ नवकेश्वर ना फोंदोकलखिबदा हंदकी इलेक्शन असिदा मणिपुर की प्रजा सिंगना सिटीजन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट ता मणिपुर की इशू सिंग पुखटपा ngamgadaba एक्सपीरियंस लेना क्वालिफिकेशन कमिटमेंट लेबा मतिक चाबा मियोय अपस्पा रिव्यू तौगनी हाइबगुंबा इशू सिंग खनगदबा पॉलिटिकल पार्टी सोइदना खलगा बोट थादरकनी खली हाइकी मणिपुर के ओइनादी मरुएबा मेन इशू दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जे मरुएना वोटर्स सिंगना खनरकनी खली अनि सुबदना हाजिके मणिपुर की इशू से पार्लियामेंट दा फजना पुखटपा ngamba कैंडिडेट तुसु मै खनरकनी न खली अद कांग्रेस पार्टी से यामना प्रोग्रेसिव होइबा अदगी CAB की अगेंस्ट दा लेबा अदगी स्पेशल कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट हंजल हंगनी हाइबगुंबा फसपा की मसे लौथोंनबा रिव्यू तौनी का हाइबा इशू से जुम येंगनी हाइबा पार्टी होइना को अदगी अतोबा हमने इंडिविजुअल दुगी मागी बैकग्राउंड मागी क्वालिफिकेशन मागी कमिटमेंट पोलिंग एजेंट्स की प्रेजेंस से कोई मोक पोल तौबदा पोलिंग एजेंट्स यावहनबगे दुम होनबसु वरंगनी अदगी कोई लेरिबा हंदक स्टाफ से बिष्णुपुर AC के से इंटायरली नुपी खतना पोलिंग स्टाफ होइबा प्रिसाइडिंग ऑफिसर सु खतना मोय से फर्स्ट टाइम गुंबा हाइबा सुंबा मिशन नुंसिन पाइबा सिगम थबक से तौबसे एक्सपीरियंस खतंग वाटपना थबसे खरा स्लो होइब्राइन खाली अदना BJP ना मसे मोयना पावर लेबनीना मसे फोर्स खर सिनरकदोबदी मानी माली मसे तौदनबा CO ना अमसुंग RO ना DC SP सेक्टर मजिस्ट्रेट सिंगना थबक से पाखत हन्निंगी पोलिंग एजेंट थेंगना थोलकपा अमदी पोलिंग पर्सनल सिंग नुपी ngakta mathau tawna BB पेट सिजनबदा खजिक्तंग खुलोइबा वाटपना पुंखाई अमा थेंगथना बोट थादबा हौखी कांग्रेस की मिरिप ओरिबा ओ नवकेशोना मखा तारदुना हंदकी इलेक्शन असिदा मणिपुर की प्रजा सिंगना सिटीजन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट दा मणिपुर की इशू सिंग पुखटपा ngamgadaba एक्सपीरियंस लेना क्वालिफिकेशन कमिटमेंट लेबा मतिक चाबा मियोय अपस्पा रिव्यू तौबा सिंग इशू सिंग खनगदबा पॉलिटिकल पार्टी सोइदना खलगा बोट थादरकनी खली पोलिंग एजेंट सिंगना थेंगना थोकलकपा अमदी पोलिंग पर्सनल सिंगना नुपी ngaktana mathau tawbana khara tapna hoba oirangani adubu masina thoidokpa akaibadi piroi khali praja singsu awareness leiba hengalakpana chada marfuga mari marfu manga yona bot thadanarakani khali congress ti CAB oppose tawduna leiba party oibana miyam nasu saugalakani thajai haiki yamne hena killi contest tawba awareness yam leiba campaign hengana khala ta tawba dum election namani hariba अदे पीपल सु ngasi mase yamna kari hani people की issues से बड़े CAB गुंबा करी गुंबा अदे awareness से हंगलक बदे के हंदक से टर्न आउट से खदी हेलकनी अन खाली नॉर्मली में से टर्न आउट से रूरल एरिया रेडी 80-84% को कोई बनी हरिबा अद अदक से जुम 84-85 ते सुम ओरकनी अन खाली अदु अर्बन एरिया दना यामना नॉर्मली खदी लेस होय अदु सु खतंग दी हंगलकनी अन खाली कांग्रेस पार्टी के दे हजे के कोइना CAB से all along adum oppose tawna lakpunina manipur gi praja ayamna hoji ki hariba congress party se sum pami hena koi khali adu vote madu vote su koi mayak sengna adum u phangani पोलिंग स्टेशन असिदा अमदी अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगी लैरिबा पोलिंग स्टेशन सिंगदा सिक्योरिटी की अकनबा चेक्शन थौरांग लौखटपना पामदबा थौदोक सिंग थोकपगी पाव लैट्री
Akaknaba pau ama fangbadagi tha asigi taraga tarukta Assam Rifles na Moregi Ward number 9 gi Champhai village ta thiba humbagi thabak chathabada nupa amadagi sana kg taraga gram marfuga taruk lom phare pharma miyo adugi mamingna thangja hau tauthang chahi kunthra ga taruk apokpa jangsai tauthang kawi More Ward number 9 dagini sana adu malem gi kaithel da chaurakna lupa crore ahumga lakh humbudra mari rom oigani pharma miyo amadi sana adu custom department da sinakre Assam gi Karbi Anglong, Karimganj, Silchar, Nagon amadi Mangolda yauna Assam gi constituency Marfudara mangada ani suba tangkaki Lok Sabha Mikhal gi bot thadanari Mikhal asi gi damak voter singna Nagon amadi Hojai constituency da ayuk angan madagi bot thadanaba queue da lepnaki Numityung bapawada Nagunda chada kuntra Karbi Anglong da chada kuntra ga matoi Karimganj dana chada kuntra ga mapan dasmik ani Silchar dana chada kuntra taru Mangolda dana chada nipugi changda bot thadanari constituency manga asigi oina apunba voter masing chada nipu kuntra ga taru ka dasmik nipu oiri Paugi maraktana amukasu hanna break amatang lauzari Well, this is true. No matter where we're at and how busy we were, we may not get the time to spend a whole day together, but a time always brings us together when we are dining, especially when gathered around such divinely crafted amenities. Break matungda makhataba pau amuka na pizari Mani Power Park sana sijanai haiba wafamda President na Belar amasung Tripura da pangthokadaba Lok Sabha election cancel tawkhre amadi April kunga humdoida oina pangthoklagani hairi khongthang asi election commission na President da hiram asigi matangda khangan khraba matungda laukhalakpani Assam, Bihar, Jammu amasung Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Chhattisgarh amasung Puducherry da ngasi ani suba tangkaki mikhal pangthokli marag asida West Bengal da mikhal manungda irang thokpada BJP gi worker ama leikhidre Pakistan gi irang kaliba Balochistan province ki highway amada ngasi pala military personnel gi fizol setpa sakhang daba khulai paiba singna passenger tara mari bus singdagi chingtharaga kaptuna hatkre mioi tara manga dagi kunlom oigadaba khulai paiba singi Khutpu aduna Karachi amasung Gwadar anigi marakta chenba bus manga taruk Balochistan gi manung chanba Ormara area gi Makran coastal highway da thattuna khamki aduga passenger singi saktakche puthoklaba matungda makhoi bukaptuna hatkibani Balochistan gi Inspector General of Police Mohsin Hassan Butna phongdokpada Buzi top area da thokiba thodok aduda pala military personnel gi phizol setpa sakhang da bakhulai paiba mioi tara manga dagi kun phauba chenai Ngasi ayuk phong kiba Manipur gi pauche singda kari kari maru oiba pau yawi haibadu mayam pun amutang khangminasi Lamjingba Times Haingang Andro amasung thongju da BJP gi workers singna CPI da aki akang pire CPI Rims Nursing College Hostel number 2 mai chakre mahiroi singi maru oiba che sang kaya yaukre Crore ohum ka dasmik humdra manga rom gi sana fare Iski polling station kharada anauba bot thadabagi mawong sing uba phanglagani MHRC na report kaukhatre Huyen Lanpao Inerge merep tarama thogi laibag ngasi leplagani polling station lising amga chahumda bot thadana na sem sakre ya school esge polling station sing nupi personal sing duty tawgani DEO demonetization na maram oiraga miyoi lak yangkhai thabak tokhanki report mikap thokpa numit thoram pangthokre pokna form Lok Sabha Mikhal ngasi energy bot thadanaragani kuntraga mapan suba mikap thokpa numit pangthokre miyamna thengnaribi issue sing kauthok bot ta pangthaba chumde Sunil Karam nonglei nungsit na mafam kyada amang ata thokankre Sangai Express Inar da lamba taunariba merep taramathoi gi maraibak ngasi leplagani miyamna santi oiba mawongda Mikhal da saruk yabiu Aro Pravin
constituency kharada kihanbagi thabak satchare haina wakatkre outer ga rifol masing yamlaba security force sizinagadauri CAB sogatpa singdagi miyamna lapna laifum thoi UCM Isel Express Energy oina ngasi vote thadanaragani apunba voter lakh mapan lising kunipan satruk kungataruk na mirep taramathoi gi laibak leplagani Mahiroi singi khubamda laisu katuna kuntraga mapalak suba mikap thokpa numit pangthokre Naharol gi thaudang Inner Manipur Lok Sabha gi mihut khananabagi mirep taramathoi gi maraibak ngasi leplagani Congress mirep nabakisor criminal case mayok nariba misakni haina aroda khangan kre DGP da marik chumba report submit tawruk naba khangan kre Kendra ahum da CPI gi inner agent phamba yaroi haina BJP ke supporters na threat tawre CPI Sana laibak Inner gi polling station lising amaga jahum amasung outer gi polling station taraga mapanda ngasi vote thadanaragani polling station ahum di nupi khaktana mathau tawgadauri Nonglai nuksitna meter chama wangba tower 2 krai Jackson na lainana ba warning tawrakli Ikheng takhiba ihau mikhal da kaufam thokte Maiholang po karamna kangadagi haiba Yunaco School maitram da utkre Iraibak April tha manungda anirak suba oina sitkhiba nonglai nungsitna yum kai kaya humdokre MSU ki kuntraga mapan suba mikap thokpa numit thoram pangthokre wathok kaya gi ikheng takhiba miyamna mikhal mayada pangthagumsi RIMS Nursing College ki hostel number 2 maina tumna chakre Aroibada maroiba pau amuka na phangbingani Mirep taramathoi na lamba taunariba Inner Manipur Parliamentary Constituency gi mikhal pamdaba thongdok khara thokpa natana ayamba maphamda santi oina chathari Kiamgai polling station amada EVM thugai kre CRPF na nongmai kap thorakpadagi bot thadaba lepkre Amadi BJP gi mirepta soidana miyamna bot pirakani haibagi thajaba lei haina Chief Minister N Birena fongdokre Hauzik pau pagi din nungtil gi pau matang asida loisinjare meeting tabiri basingbu amukan na khurumjari